Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Nongïalam bat kidkhot ka senjung ka AKMTTA kidang ya chakmat ban pensange ki Kylli tourist Kyrdemkhla ki bawan nabar banet bu nong shangkai shathain Sohra. Kidkhot ka senjuk kilabat bat pensango thu ki Nongïalam bat ru ki nong wankai hakbede bat kini ki ka senjuk bat kat ba ka senjuk kadang bat ki Kylli tourist na kalyang magistrate bat Sdpo ka Sohra ulawan poi hakati ka jaka banum ailat ikati ka senjuk ban khang ban penthut ikinong wan shangkai ban wan kai shiki thain Sohra naglyang ka senjuk kalamjur banum penthut ikayat gayeng kumta kla shusam de kot dingdom shaki Kylli tourist ki banabar ban ai ka jingbatai shaki Nongïalam kum kadak ban ai ka khubor shaki we ki Nongïalam ki bompat tip ya kani ka ki jongki Hey, kali dulu ini, kalian kan lihat keren. Kami benar, right? आप लोग रहेगा ना कैसा? रहेगा हम लोग 19 तारीख को जाएंगे। अच्छा, चरामुंडी में रहेगा? रहेगा। अच्छा, तो आप लोग चरामुंडी में जाइए, कोई बात नहीं, जा सकते हैं। लेकिन जब साइकिल होएगा, इधर कई लोकल गाड़ी से साइकिल आप लोग अपना गाड़ी नहीं कर सकते। हाँ, गाड़ी मिलेगा। हाँ, मिल जाएगा। Kyrdemkhla. Wah, macam. Keren biru. Keren siapa pula keren benar. Ini prosedur ani. Sudah syuk mari. ये उनका देखिए यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा है हिंदी पे लिखा है हमारा यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है गवर्नमेंट से ठीक है ना यहाँ पे लिखा है आपको पता है कि नहीं यहाँ पे स्ट्राइक है आपको पता है कि हम लोग आसाम में इन्फॉर्म किया है कि हमारा रहेगा आज से स्ट्राइक आपको नहीं पता है हम तो 20 दिन के बाद हम गुवाहाटी में आए गाँव में था नहीं कोई बात नहीं देखिए हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं ठीक है ना तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप जाएंगे फिर आप ध्यान करके जाइएगा ठीक है ध्यान करके जाइएगा हम लोग तो अभी पता नहीं है ना हम लोग अपना काम कर रहे हैं बता रहा है कि ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है ताकि यहाँ वहाँ क्या होता है बोल नहीं सकते इसलिए आप जाइएगा ध्यान से देखिएगा ठीक है ना उसमें लिखा गया हुआ है उसमें पूरा है ठीक है
हमारा प्रोसेस ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो इनकम है हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अभी हमारा इनकम नहीं है, सब गाड़ी बैठा है, आप पूरा वहाँ से आके लिए हम तो बैठा है, तो इसलिए वही हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से, ठीक है ना। अब जाइएगा आराम से। Ada peluang tu. Sudah habis bentar aja. Untuk balik nak ke Sohra? Ini kayak ikut dia ni ada di an dia. Sudah sudah dah. An sudah. Loh, kuat ni balik an. Dan dia terbor kata. Ini orang ini yang minta sini. Kan datang ke Jingbit warning ni ai komplain bantu saya ini. Tiba kau ini di konkret ni kena sam. रखो नीचे रखो वरना आप वीडियो अभी समझ रहे हो स्मार्ट मत बनो Ni pelik bisa pilih ni. Ini dah pelik ni. Ni dari Jingbit Zai tu kuat. Nak duduk dengan mesti duduk tengok ada ni orang dah ke Jingbit Zai. ये शाम पम्फलेट अब ini तो पम्फलेट Tu lah. Bila aku apa? Layak aku layak. Bentar dulu. Ini sampai pasti dapat. Ya kami balik kumplit sa kawit sa forum mo. Minta pensam ni sini naman gawin ng siya kumplit ang lagi. शाम Kan lo berkiasam kami tu. Berkiasam kami tu pensini kali ada pensek kali pensek blok pensek pensek kot Sila kan lagi ini ini tu kita nanti kena orang yang selesai. Nak orang yang selesai. Nak cuma ini siapa yang boleh? Ini Kylli Ahmad jadi OPT jadi doktor cekal. Yang selesai. Waktu yang selesai. Menentang tu dekat highway dia. Yang ada ikran mat SPO Fosi yang ikran mat di sini bah minum fluid ya kan ini bentang pada highway dia. Long orang ada ubah itu dia sama. Oh, dia kita selesai. Minyakan nak Jingbit Zai itu. Ni kuat kiu kau. Ladap sedang pesaka tu urusan ini mansi. Mau kena jadi bubun bah bakit klik. Kata datang dari Zai san ni letik Zai kat malam. Mana ada Zai itu lebar sampai itu respon. Yang ini bisa penuh. Yang bukan kamu putus sama Zai ini Pak mesti jaga bikin keputusan. Langsung kembali kalau dan bikin keputusan. Ni ada warning menyendu. Pilih press media menyendu press release. Bagi lah warning lu di peradaban ada pilih bakal nak kalian di peradaban kaan dan simkia bat minim lah ban tikli nama jenis Nongïalam juga asal. Ada warning yang kata ada baca gitu sih. Apa grup itu? Ini saya ini. Apa grup? Yang warning yang kini saya. Dah kajing warning baik apa press release ni lah ai. Ini lah apa berok di grup segala ini. Lah send us kat tadi lah. Nggak patah yang tak bentar, bapak di ban mention bantu ada pion di ada jing di aj ni mansi baka ai kan kem ni mla ambak ti nak kalian asen tu patah pasal dia ni dia pun yang hale nama local taxi ru ya stop tiba kai bisa amdi tangi mungkin kuat dah huri rasa ni kuat yang ailat ini tang bangin cukup dia semua apa dia mah baca Mesti bapak yang sah. Jadi ini mana kerja? Mana kerja? Kalau ni lang yang kamay ko, masuk ko. Hindi ko
kini ke sport Sohra bu saya waktu itu ini ke Kylli kan kawai kalau misal yang minta asli minta panek dah kan dulu penting ya lah misal banyak tu ingin ya jadi saya ai lat ini boleh kai ke toko ini pun suku itu lepas ini yo man kan itu dan nanta min sepak no ikan di jung tang kata sa ni kuat bantu aku duduk ni ini aku urut surat ini bertemu kali itu kini kali te kolong tengah nyawan dia besar kiwan member teh bendera lah dah syuk mentah ki passenger ki kuat ban hiar ki kuat ban kala kali tu mila dan kali dia kila ban pecah kim lek hi kini ya tak bendera bu am bangin syuk yang kila yo duduk senang ini kila sudah jadi orang ai orang tin ya kan bening ini duduk mak ada betul Orally di laai ke ni orang tang bawa pengikut ya kat trafik ni trafik tinggi ini di bawah ni berok kebun iwan per level 3 member lah bun ni ini orang lah kali lah jangan ki bina pot sulong di mana mula di mana damsa kila don tu ki iwan di member te ni orang kali ya ada iwan sini abang itu kali jom oh itu kau kalau bahasa lada nilak keren syai kita ki kali asam bawan lagi lada misulek bu sakot sport kami lakukan sport sausan kali saya dalam kepala ni don ke jengki kita tahu government of Meghalaya ai lat mungkin kali juni yo ni kan tu ni ke ni lah yo ni pasim kebuka don kebuka kelap ni lah mana apa lah brief ko media apa ni lah saya dan bersai ke besit yang apa dari pada baju kita nak tam ni apa ka angat tikian kan sim dekat so ni minum lah pak rumah tempat kan ni sampan plat ben sampan ya tak jit sampan plat bagi min so pensuk tu ba pindawan sini wan sini di Sohra dari bolong sim nak dari kali lokal sim nak kali lokal kalau tak kajing keren sa kamera bolong ba bangin ya pendiri keren lang bagi association turis association Assam ada dia keren jadi kum tadi si Assam tu lah kang repet menta kamdan ni ai kayak reti sa kamdan jing dan kajing ria tapi ni dan kajing ria pe mengiru siapa siapa Assam lu ni kam ang ba ndai banwan sini makiru pi ang kile si airport lek siapa Paltan Bazar sakana para kindan jing ya kon makiru pila nila edan ne kajing su amal boleh ni kam ya keren naka ayuru amal masuk kedai ka ni lah suruh inform dia tadi ka WhatsApp Meghalaya Assam komiti grup ni gitu ni nak ketik ikin ni kayak kita dan tahu dengan kadai kajing Ïaki kadai join tu kadai ke grup tu bagaimana dia form ni seperti ikin ni so kadai kamdi te ka baong bengipan ba kemai ni kadai ka agreement baladan lupa na du 1997 tangba kalong ba ka government kampat de renew dah mentatang kiyo tang aspa teli permit kat kemudian ditingnya repek mentah kalong kumusan jadi remdai tang bakran ni kita remdai nanduk di bas truk air kalau ada lupa te nadu 1997 kalong nak kajing renew agreement te kalian jumi di kuat waduh abstrak tu ngim abstrak lah yang kawai problem yang kuat bagi nongwan juga kai pertaikin ini penting rasa dia ini so ni request ki kita driver ni lah dia lek tambah lalu pedon kudu kini sniu aku kuat sangi tikian aku tak bentar balong bang kuat ba kajing sniu ekonomi dalam mi jing sniu menurut sakit kilidaran ti kita nak an tin pa ni sa magistrate dengan cuang awai mah tolong ni kawai ko mga hindi na tayo kita nak member dan ini kemudian stop ini ki Assam registration badan Assam ni private dia kata ru milakhat minafo ni MBI ban lang ban check lang nomor balik kali private kita makamai sa ta kata milakhat di MBI tambal kamuan MBI tinggi kambat syuk nila ay na kung bakalong mentasi banlat kanong kai ketemu kung bakalong kung bakilay kung bisa kung batan jadi di Assam register private vehicle kendai dapat stop ini stop sesuatu to jadi kini kibai pat kung bafiong menay bafilay ong bafi susam tanya pamphlet kata emat kawai sa lada sulit tang one day return back silo min ham ai de kali jungis nama yuk jai spot pak so komentar ke balong mata sip ke le you susam pamphlet kamdan jing lagi ke le besok kawai rumah apa ni PM bon hati kali ini bayang ni telada badai tang mata kakam dasam pamphlet the fiadon tang sau santeli kali ro kala dia entah ngai ni pemamenta ada kiwan ki kali Assam tang tai bagi ki commercial baik ni kemudian ini kan dia penserian ada ki bon of
kan sa blok dah. Jadi ong jonga kalong ba. Kuya kata berfiale hi mo. Tenrei pat kita kali because kimyo atang banjang show the fia pensangir mapai tu kali asam Tangin penkulut nak mengi WR tali kali penkulut ada penkulut kan penkulut nak akan sayang serum legal ini tu am pensangir traffic issue masih tu kata nilai lagi sampai kita tali sementara man sekat ini orang nasional Jingbit mo MEP nak mungkin dapetin baik sama saya kira mau pi kata ngafu di orang nasional Babak ni tidak aitin menen kata tengi dengan ayat semua. kan sakawai naik penmi di member dutian naik halat the viadon tak kendiat mut ru selak benda kata kakam kajong bisa kakamut the via halai poi so ke beli kata buat nomlak ban satruan Ada ni nak kalian tu jadi sausan gini. yang nak sausan mut Insyaallah. pak som no apa kali ni kali kenmi no si kawai ka jumbat baknya kata kalau dikilet cewek tu kendai dah ban ni yo belum ni lah bentik lakam yang kajang ini cewek situ tah gua dia don lang hanya apa ni dia don lang turun tak ni kayak baik ku bawa pergi tim tip jumlah kontrol lagi don baca ni apa sila tu kata situ kata go petang sausan mut ban beres som kali beres som kali ni dia ada pihak apa balik no lemdon jumlah pencuian barak lembrum Kata ru kadai hi kapan pau nak kajing tiang Ïaki ru poi tiang nak terus ye suku kata menyeli sa kum tama minyak keliang nak sobaslak ni minyak keliang nak sausan mut tang ya up dia sausan mut tang som kali kita saya keliang nak mah enjoy कीजिए have fun okay no problem have fun ठीक है सीट बेल्ट लगाओ बिना सीट बेल्ट का घूम रहा है अभी gitu kayu mana अपना जगह में कमाई नहीं होता जैसे आसाम का गरीब रोज पैकेज अब लोग कितना दिन के लिए आया इधर 3-4 दिन तो वो मतलब पूरा आसाम अब लोग कहाँ से आया मेरा लॉस नहीं होगा कोलकाता से ना वेस्ट बंगाल से इधर आके ना तो आप लोग पूरा आसाम मतलब एजेंसी के साथ बात हुआ था इधर आने के लिए है कि नहीं लेकिन हम लोग इधर का ML गरी खाली चुपचाप बैठा है वो भी तो घर परिवार है ना चलाने पड़ता है ना सर इसके लिए अभी मतलब पूरा गवर्नमेंट के सर हम बातचीत कर लिया वो जो पॉलिसी अभी तक लेके आने नहीं सकता हमारा गवर्नमेंट ने वो लेके आने नहीं सकता इसलिए हम लोग खुद यूनियन लोग जो टूरिस्ट मेंबर है व्हीकल एंड ड्राइवर एसोसिएशन ड्राइवर वो सब मना किया आसाम गाड़ी को इसलिए आपको भलाई है अभी अगर आप लोग ML गाड़ी लेने मांगता आप ले लीजिए इधर से जो रेट आपने इस गाड़ी पे बुक किया था वो रेट हम आप लोग को लेके जाएगा आप अभी चरापंजी साइड सीन मारेगा पे करेगा उसके बाद डाउकी उसके बाद डाउकी मौलाना जाने से तो कुछ होगा तो मुश्किल या चलो कल तो मौलाना देगा आज लास्ट है ना जैसे आज लास्ट है आपका मतलब वो लोकल गाड़ी ले लीजिए अगर इस गाड़ी जाने मांगता है गाड़ी अलग आगे में अलग क्योंकि कुछ भी हो सकता है आगे में आपका हम लोग को ब्लेम करेंगे ना इसलिए आपको भाला की सर तो बोला तो सर तो गवर्नमेंट तो हम लोग अगेंस्ट करेगा ठीक है ना तो हम लोग जो चांस लेने वाला आपसे बात में कोई तो है ना हम लोग का लोकल ही है टूरिस्ट ड्राइवर नहीं लोकल है
चांस लेगा ना वो बाई चांस एक पत्थर मारेगा आपका गाड़ी में आराम से साइड कीजिए गाड़ी बदनाम कौन होगा आराम से pelan jangan nembur kali फ्लाइट कीजिए ओए बा ओए आगे दो Sini dia. Sini dia. Dari Silang Guatin. Silang Guatin. क्योंकि साइसिंग हम लोग का लोकल का गाड़ी जाएगा ठीक है पैसेंजर का देगा क्योंकि अब लोग जो बाहर का गाड़ी तो यहाँ से आ सकते अंदर आ सकते हैं लेकिन यह जो लोकल साइसिंग है लोकल गाड़ी जाएगा ये अवेयरनेस तो आगे में तो आप किसी साइट में तो जगह में तो जाने देंगे Mana dah kata anu bab ro, kata itu bila. Yang penting hai re, yang ini, mak lek dia lepas tu ni. Ini lembek re kali. tu je thong ala ai fi ne sping la ban na po di sing la ai ka di atau ko ya di si po atau ka plata ka dan tu ka la ji eh sa pai ka di ru ila da ai je thong di bi si punen yang ai ka pun ta ki snong ki thau ila ai ki ti ro fa mi ro sardan ni da ai yang ta la in kot da ai la da ai lu te sa Ni dah bagi ini Arsenal mentang lah le. Tahu ailat yang ni ban pen isi sarkar mangi ban ben plus ni la duk so te bilang cendera. Tong sulun kali bisa telah. Sulun tak si bos macam ini yo le. Demi koma. Nginum pun senior hire ni kali. Senior nginum pendik ngin jajai. Ini jadi ini kamera kata punya. Yang ni ni tak ban ni kunu kali tiga ban. Pun senior te. Yang ni Manu kan ban pe yang ni kesongkar ke ini si yang ni. To ngangai pergi ngebuk kali ram. Ngasakut arnai mentang ngamlak siu. Manu kan siu kata. Oi, ngahap em persang beli. Tapi yang betul. Iwan rồi. Ternyata kena sama takut ram sama takut. Semua diam lah. Diam tu. Habis jatuh. Naik. Tutup jasa. Ya parking saja. Rumah ni lokal tadi ni kilo di sana. ये हम लोग प्रोटेस्ट है गवर्नमेंट के लिए डिमांड के लिए आपको बाहर कवरेज देने के लिए सस्ती है दान रुपये मिलने के लिए Basa, अब थोड़ा आगे दीजिए तो भैया आप लोग बाहर का गाड़ी मना कर दिया या टूरिस्ट स्पॉट के लिए ना तो आप लोग कहाँ जाएगा चराबंदी स्टे करना है नहीं स्टे नहीं स्टे श्रीलंका है स्टे शिलोंग का तो आप लोग यहाँ चिरपंजी में जब पहुँचेगा ML गाड़ी में जाइए ML रजिस्ट्रेशन ML व्हीकल
You go to this. There won't be any disturbance for you. You just need to transfer to a different vehicle, ML registration, because there's a strike going on for outside tourist vehicles, okay, which is not ML registered. You get it? So like from today onward, this is strike is going on, indefinite strike. You get it? So when you reach Cherrapunji, you better take a different vehicle from there. Okay? Yes. Would you like to change here also? Yeah, it's okay. That will be fine. Yes. Your trip won't be disturbed, okay? Your journey won't be disturbed. No, because this is the only stop and yes. क्या छाटकिन करके हम उसको गाड़ी को लेके जाएगा वो अब तो यहाँ ही ठहरेगा जब खत्म हो इधर लास्ट साइटसीइंग। हाँ, यहाँ ही आप यहाँ से शिलोंग में वापस वापस वहाँ स्टे करना है और only for tonight stay or like you will go back to Guwahati, then you can go directly. As of now you can't go inside this tourist spot. The same rate only. You're charging them the same rate. Actually, we booked him by a tourist company.